Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana. Kwi channel umkhanya ude TV. Bafowethu inkulu ke indaba ke lapha na wengane zakwethu. Isimo ke asisihle ke lapha na wengane zakwethu endlunkulu ke lapha na ngokusho kukashenge ke lapha na uyasho ukuthi ke banokungaboni ke ngasolinye ke laphana nesilo ke laphana wengane zakwethu. Lokhu ukusho ke laphana enkulumeni yakhe ke yanamhlanje ke laphana wengane zakwethu esabalaleke laphana einkundleni zokuxhumana esho ukuthi abasaxhumani ke kahle nesilo. Uyacela ukuthi isizwe sakaZulu ke simuphe imkhuleko ke laphana wengane zakwethu njengoba endlunkulu kukhona ukungaboni ke ngasolinye phakathi kwakhe nesilo ke laphana umisi Zulu ke laphana. Okunye akushilo ke laphana ukuthi isilo asisahlali ke esigodlweni ke laphana sesihlala emahotela ke laphana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ke sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile, subscribe, cinza nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo entsha si-channel isebo. Yelithuno ngela lona mthathi uzongena wenegcineni. Yelithuno ngela lona mthathi uzongena wenegcineni. Womkodo ngela wona mthathi uzongena wenegcineni. Yelithuno ngela lona mthathi uzongena wenegcineni. Yelithuno ngela lona mthathi uzongena wenegcineni.